Познатиот босански музичар и кантавтор, кој зад себе има повеќе од 35 години музичка кариера, лидерот на познатата Хари Мата Хари, Хари Варашановиќ, гостин во студиото на Репортер. Хари, добар ден. Dobar dan. Drago mi je što sam među vama, drago mi je što sam u Skoplju, u Makedoniji. U Makedoniji sam, pa mogu reći, počeo svoju karijeru kad sam bio pionir. U to vrijeme je bilo popularna razmjena pionira iz cijele Jugoslavije. Znači, ja sam od malih nogu pjevao, uvijek sam bio neko ko se drži gitare i mene su baš poslali u Makedoniju. I sjećam se Makedonije da je bila kao zemlja početka moje karijere i tako da sam obišao cijelu Makedoniju, od, što se kaže, od gore Kumanova dole do Bitola, vamo do Strumice, Đevđelije, Велеса, све. Така, 2 дена сте во Скопје. Како се чувствувате? Имавте време да се прошетате? Па добро, malo je loše vrijeme bilo juče, tako da sam se više odmarao. Imao sam nekih u Beogradu ozbiljnih pregovora oko Nove godine. Za Novu godinu pjevamo u Budvi i u Trebinju, pa detalji oko toga, umjetnički dogovori, šta da radimo. Tako uvijek ima nekih sadržaja koje pune dane. Či nemavte vreme da se prošetate niz Skopje, da vidite kako je? Imao sam vremena, nego juče je bio kiša. Loš je dan bio. Imao sam vremena, stigao sam avionom, ali čitav dan je bio malo loš, tako da sam više proveo ono što se kaže u restoranu sa prijateljima. Овој пат вашето гостување во Скопје е за роденденот на Еквилибриум, познат е нас кафе-ресторан. Каква фешта ќе приредите вечер? Pa da vam kažem, to je nešto specijalno što možda nikad u životu nisam radio, tako da mi je još veće zadovoljstvo i uzbuđenje kako će to da ispadne i na neki način to će biti jedna unplugged varijanta, ono što se kaže na uvce. Tako više jedna intimna atmosfera, više da uvećam svečanost rođendana, tako da na neki način da čekam da vidim kako će ta unplugged varijanta bez buke, ono što se kaže bez struje, bez buke, kako će zvučati. Mislim da uz tu jednu intimnu atmosferu, čak mislim da nekad je i bolje, i ja očekujem večeras da ta intima publiku baš oduševi i mislim da ćemo moj dolazak da će obilježiti pozitivno i moje pojavljivanje da će biti pozitivan poklon za rođendan. Кога сме кај родендените, и вие славевте во Скопје, го славевте 50-тиот роден ден. Јас сеќавам дека бев на тој ваш концерт, ама тоа беше пред 9 години. 9 години, да. Дали има шанси повторно да ве видиме во Скопје со некој поголем? Pa evo, baš smo u nekim razgovorima o tome. Skoplje trenutno nema dosta dvorana koje su adekvatne, tako da mislim da ćemo možda u proljeće uraditi par koncerata u Filharmoniji, koja je na neki način najadekvatnija za koncerte moje publike i moje muzike, tako da o tom potom, ali razgovori vjerovatno su pri kraju, tako da ćemo u svakom slučaju napraviti jednu veliku preskonferenciju koja će najaviti moj dolazak. Тогаш настапивте со Хари Джиновиќ, зборувам пред 9 години. 9 година, да. Сега овој концерт би бил солистички концерт? Solistичki, da, solistичki, jer nisam odavno. Solistički radio zadnji put, mislim da je to bio baš taj rođendanski moj koncert. Da, baš rođendanski. Da, to je prije 9 godina za jedan brend koji traje 35 godina, Hari Mata Hari, mislim da je to vrijeme sad došlo da ne treba ni često, ne treba svake godine da čovjek dolazi i da radi koncerte, nekako
da ne bude dosadan, da se poželimo, ono što se kaže. I ja se nadam da će da je to vrijeme, da je ova sljedeća godina baš ta godina koja je najidealnija za moj dolazak. 35 години сте на музичката сцена, за себе имате многу хитови, албуми, песни. Меѓутоа, денеска, еве, во ова време, колку сте повеќе фокусирани на снимање на нови албуми, нови песни или сте фокусирани на настапите? Vjerujte mi da je više mnogo svirki iz razloga tog albumi dolaze svaki 5-6 godina dok se snime spotovi, dok se skupe tekstovi, dok se napravi koncepcija albuma, dok treba bar 2-3 godine. A onda te stalno prekida turneja u Kanadi, turneja u Australiji, turneja u Skandinaviji. Što je mnogo poisplatljivo od snimanja na... Jednostavno, pa ne, jednostavno, danas sama disko industrija ne postoji. Ne postoji formati koje ti možeš prodavati, da kažem, koji se mogu, kao prije što su bili albumi, CD i kasete, i one su na neki način bili dio tvoje zarade. Sada generalno mi radimo nove pjesme da bi produžili brendove i da bi u stvari zaradili i sa publikom se susretali najviše u živim nastupima. Tako da živi nastupi dugo traju dok ti obiđeš čitav taj svijet gdje naši bivaju. Nije to kao prije, samo odeš od Vardara pa do Triglava, danas moraš baš otići od Novog Zelanda do Kanade da bi bio u svim porama naših, da susretneš sve ljude iz Makedonije, Srbije, Bosne, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i tako dalje. Znači, iz tog razloga su nekako veoma dugački periodi između stvaranja pjesama. A ja nisam baš tip singlova. Nekako, ja volim kad snimim, imam dovoljno pjesama, 15 albuma, imam dovoljno pjesama za po jednu slušati. Nekako mi je album nešto što je još uvijek magija i kad neki stari brend poznati pravi nove pjesme, nekako je red da to bude objedinjeno na albumu. Eto, to je to. Tako da sam ja čovjek albuma, za to treba i vremena. Меѓутоа, вашите музички хитови, еве, зборувам од кога е формирана групата Хари Мата Хари од 80-тите години, па до ден денес не е изгубила својата популарност. Може ли да се подсетите на времињата кога ја формиравте групата Хари Мата Хари во 80-тите години? Pa to su bile baš godine 85. Ja sam napravio neke pjesme. Pjevao sam prije toga u grupi Ambasadori i osamostalio sam se i krenuo sam nekako da radim sam svoje pjesme. I onda sam, tada su bile popularne grupe. Taj trend je bio, trend grupa. I onda sam ja okupio neke momke koje su tada bili zaseban bend, čak su pobjedili na jednom muzičkom festivalu i onda smo se nekako, onda sam ja njima rekao, hajde, što vi ne bi sa mnom da zajedno radimo, pa da napravimo neku grupu zajedničku. Pa onda se oni insistirali da to ima veze sa mojim imenom, jer sam ja već tada bio i poznat i radio sam i tako. Hajde nešto nek bude sa Harijem, s tvojim imenom. I tako smo mi nešto spengali Hari Mata Hari i tako, to je to. И тргна приказната со групата Хари Мата Хари. Како беше да се биде, пошто се сеќавате на тие времиња? Зборуваме еве за времето на поранешна Југославија. Колку беше тешко еден бенд да се пробие на музичката сцена? Ako si imao dobre pjesme, ako si zaslužio svojim dobrim izvođenjem, bilo je malo medija i
toliko malo kvalitetnih medija. Bili su javni servisi koji su veoma bili jaki na području cijele bivše zemlje. Jednostavno, nastup na jednoj emisiji je tebi bio dovoljan na nedeljnom popodnevnu u Zagrebu ili u Beogradu da, ako ti je dobra pjesma, da je to hit i da tvoja karijera kreće. Znači, mnogo je lakše bilo za kvalitetno. I tada je nekako bilo doba romantizma u kojem se muzika je nešto značila i muzika se voljela. I sada imam osjećaj muzika kao neka malo sporedna stvar. Nije toliko, više se sluša na telefonima i to pola pjesme se čuje i to je to. Како беше да се биде популарен во тоа време? Како се справувавте со обожавателките, со вашите настапи на Pa mi на smo stalno концертите? svirali. Znači, čim smo album ili bilo koju pjesmu imali, mi smo odmah krenuli na turneju po Vojvodini, po Makedoniji, svirali svaki grad. Nisu pare, nisu postojale kao kategorija koja je bila bitna, nego je bitna samo bila ljubav. Bitno je da si bio prisutan u tom mjestu. Bitno je da je ta publika vidjela. Bitno je da se putovalo. Živio se taj život. Nije se živio zbog ekvivalenta koristi. Znači, ta korist je dolazila postepeno godinama i ako si bio dobar, nešto se kasnije i zaradio. Eto, tako da nije to bio uopšte. Danas imam osjećaj da se prvo pita za novac, pa onda za... Се работи со ета za работа. tako. Со вашиот бенд, нели, Хари Матахари, сте патувале секаде, турнеи, настапи. Колку успеавте да одолеете на предизвиците, зборувам од алкохол, цигари, джоинт? Се соочувавте ли со... Postoje ljudi koji od djetinjstva se neko odgaja. I sada, ja sam bio vezan za gitaru i za muziku. I muzika mi je osnova bila. Nisam se bavio time jer je to, nisam se bavio time zbog tih nus produkta koji vežu tu muziku kao alkohol, sjedenje, cigare, djevojke, bla, bla, bla. Ali, ne govorim u ime sebe, ali mnogi muzičari su, ajde da kažemo, taj background muzički koristili. Ja nisam, ja sam bio nekako u svu tu svoju karijeru nekako podosta fin dečko. Da li je, možda smo se ponekad nešto malo popilo, ni dan danas ne pušim redovno, ponekad zapalim neku cigaru. Znači nisam nešto specijalno, ta muzika mi nije donijela neke poruke, donijela mi je samo sreću. Пред неколку години, кога имав прилика да правам со вас интервју, рековте, немав пороци, ама единствениот порок ми беа жените. Се оженивте? Pa je, to je prirodno, pazite, prirodno je kada si ti popularan, kada si na sceni, kada pjevaš neke romantične pjesme, lijepo se obučeš i mlad si, lijep i prirodno da sve zvijezde vole žene. Nije to vezano za mene, to je od Elvisa Preslija do danas. Znači, sve zvijezde su bile drage ženama. Tako da ne bi sada nešto se izdvajao iz te mase popularnih, od Frank Sinatra do dan danas. To je na neki način nus produkt mog rada. To je. Добро, кога ги спомнавме веќе жените, еве да тргнеме малку и во таа насока со муабетот, на колку години се жените со вашата прва сопруга Аида? Имате 2 брака? 25. godina, Так. da. Relativno rano za ovaj sada stepen svijesti omladine. Imam osjećaj da se malo kasnije žene i udavaju.
Pa šta ja znam, ja mislim da je lijepo da se čovjek oženi tada kada osjeti da nekoga voli. Во 2006 година, кога настапивте на Евросонг, и двете ваши супруги ви беа поддршка, кога ја отпеавте Pa песната. dobro, ja sam Лейла, ostao... Какви односи сте? Pazite, kad su ljudi sve stvari se smatraju normalnim, neke stvari smatra tragedijom, nenormalnim ili nečim. Neko kad je u dobrim odnosima može se, kad se hoće može se. И веќе го спомнам и вашиот момбрачен син. Maki je isto Маки, во колку dio односи naše сте, да? familije, da. Гледате Nema често? u mene to bračni, vanbrać, svejedno je to. Svi smo mi roditelji djeca, to je najvažnije. I o divnim sam odnosima. Svi su oni sada oženjeni, svoji ljudi. Mak živi u Mannheimu. Одите често, Da, таму се... a kćerka u Stuttgartu, drugi sin Damir u Ljubljani. Oženjeni svi. Znači, ajde da kažemo, svi su svoji ljudi. Добро, татко, дедо, ова дедо малку ми е чудно, ама дедо, како се сноѓате во оваа втора улога? Pa nisam ja tu sada, da se ne foliram, nisam ja tu sad neko ko mijenja pelene i ja sam prvo oni žive u Njemačkoj, ja veoma često odem kod njih kao u goste da kažem, ali znači nismo tu u Sarajevu stalno zajedno svaki dan, tako da ta uloga dede više je meni bila simbolična i velika u srcu, nego što je bila neki praktični život, a uz normalne odmore, uz druženja, uz sve što nosi to ljepota. Добро, дознавме каков дедо сте, ама каков татко сте биле? Колку сте биле строг татко, еве пред? Dobro, nisam, mlad sam ja bio. Mlad sam bio kad tek sam zagradio karijeru i to je tako meni nekako prošlo. Повеќе пријатели, повеќе другари сте биле со вашите деца, Pa претпоставувам, da, отколку... to je sve bilo u tom nekom svijetu muzike, u svijetu putovanja, u svijetu ludila koje je nosila moja karijera. Tak. Sve je nekako prošlo pored mene jer sam bio mlad i nisam baš osjetio težinu svih tih. Iz tog ugla nisam gledao. Еве, зборувавме за тоа каков татко сте вие, меѓутоа, ајде да се вратиме малку на времето за вашиот татко. Има една анекдота која сакаме да ја споделите со нашите гледачи на родените на 16 јануари 61 година. И тоа било многу ладна зима во Сараево. Da. Што се случило тогаш во болницата? Pa dobro, nije radilo grijanje u bolnici i moj tata je mene ukrao iz bolnice jer su djeca počela umirati od zime, to šta dijete 9 mjeseci šta tek se rodi i moj tata se snašao, kupio je kilu banana i naranđi u velikoj kesi i donio mami i istresao uzeo mene i to je anegdota kao za tu За крадењето од болница за таа za tu зима. zimu tešku u Sarajevu, da. Какво семејство потекнува? Pa ja sam iz familije muzičke, moj deda je bio sevdalija, volio je sevdah pjevati i on je bio jedan autohtoni sevdalija. Otac i majka mi se nisu bavili. Mama je malo bila u baletu. Bavili se drugim poslom, tako da ja mogu reći da sam bio neki, možda inficiran sam bio od dede i njegove violine, ali moji sami roditelji se nisu bavili. Кога им кажавте дека ќе почнете да се занимавате со музика, ви Pa дадоа veoma поддршка, rano. што ви рекоа? Така? Pa veoma rano, znači ja sam, malo prije sam pričao da sam bio s gitarom u Makedoniji u svojoj 7. godini, 8. Tako da sam se veoma rano vezao za gitaru i to je bilo ono doba zvijezda, Elvis Preslija, Beatlesa, šta ja znam. Muzika je bila hit tada. I jednostavno, to je bilo i doba i takva zemlja u kojoj su se gledalo da mlada djeca imaju dobre idole u pjevačima, u glumcima, pa su favorizovani
Ljubiša Samardžić, Bato Živojinović, Zdravko Čolić, Vas koji bi Miza beše Delibašić, nije bitno, hoću da kažem. I onda mi kao djeca smo imali ispravne idole. Imali smo koga, šta bi ja drugo radio nego svirao gitaru, pjevao ili imao loptu u rukama. I tako da je odrastanje moje generacije možda bilo, hajde da kažemo, društveno i socijalno usmjereno. Dobro, koji beše vaš muzički idol? Prvi mi je bio deda, pa onda Elvis Presley, pa onda Kića Slabinac, pa onda Zdravko Čolić, pa mislim, govorimo o sve ljudima koji su mnogo stariji od mene. Tako da, kako sam ja odrastao, otkrivao sam neke nove dobre pjevače, a bio sam zaluđen time i to je, nisam ovaj čitav period životni, nisam imao samo jednog idola koji je obilježio moju karijeru i život. Ja uvijek kažem da mi se Freddie Mercury najviše sviđao kao pjevač, ali mislim ima tu more ljudi koje sam ja volio. I grupa, i pjesama i tako. Dobro, so kogo se družite od muzička te strane? Slabo. Slabo, zato što ja imam neki svoj život, imam putovanja, imam ako imam slobodnog vremena, posvetim svojim prijateljima, posvetim svojim nekim ljudima iz svog djetinjstva. Ako nije to, onda sam na aerodromu, negdje sam na turneji. Tako da nekad na aerodromu ili negdje na putu sretnem nekog od svojih kolega. Sa svima sam veoma srdačan i dobar. Ne previše blizak jer nemam tu situaciju ni vremena da se s nekim družim. U Sarajevu nema više puno muzičara, svi su negdje otputovali. Dobro, so песната Лейла на Евросонг и освоивте трето место и донесовте добар пласман на вашата земја. Како беше да се настапува на Евровизија и очекувавте ли дека ќе... Pa bilo je to malo čudno zato što sam ja u to doba već bio, ajde da kažemo, stari pjevač. Stari, iskusni pjevač. Znači nije to, većina sada ako vidite eurovizijskih izvođača, to su neki mladi koji tek počinju karijere, koji slabo onih pravi zvijezda, nacionalni, možete vidjeti. Po prvi put, kod nas, kao da je po prvi put neka zvijezda koja je već do tada imala i dosta albuma i koncerata i svega. I onda sam imao različite komentare svog pristanka za tu Euroviziju. Neki su mu govorili šta će to tebi, nemaš razloga, ti imaš karijeru svoju zaokruženu, čemu sada jedna Eurovizija. Meni je drago, Lejla je ispala mnogo više od pjesmi, ispala je Događaj, jedna od rijetkih pjesama sa naših prostora, da je obilježila to vrijeme i da je cijela bivša, znači regija, navijala za Bosnu i Hercegovinu. Znači Bosna i Hercegovina je tada, ajde da kažemo i Lejla, značila svima nešto kao da navijali su svi kao da ja predstavljam. I kroz to mi je taj nastup moj mnogo više značio nego što sam ja možda i pobijedio ili nešto. Ja se moram pohvaliti Lejlom da je ona napravila događaj u našoj regiji. Znači nešto se desilo. I to je njena neka najveća zasluga i ta u doba kada su bila i ta još uvijek politička previranja, Bosna, ovo ono. I sada u tom momentu kad je najvažnije bilo da čitavu tu regiju nešto spoji, ta Lejla je baš bila kao neka taj faktor koji je povezao svi u nas. Уште малку околу Евросонг, Милјацка.
текстот на Милјацка за малку ти завршил на... Pa da, to je, ali to je ovo što ja govorim, ruka lijevo, ruka desno. Mi smo imali maltene, tekst je bio upravo, kad smo sklopili melodiju, tekst je bio šta bi bilo, čuda da se dese, da Miljacka mostove odnese, pa da ne mogu tebi doći, da ne mogu ulicom ti proći, o Lejla, zar bi mogla ti drugog voljeti? Ovo je originalni tekst. Nismo znali. Najozbiljnije. To je originalni tekst koji je bio prvo predložen za melodiju. U toku rada, govorim, kad smo krojili to. To je bila... Pa i nije to u jednom danu, to u mjesec dana. Pa nije ovo previše je jak uvod, bolje da krenemo u tekstu od nečeg liričnijeg, koje nečeg nekonkretnijeg, pa je onda ta Miljacka doživjela svoje ispadanje, zato što je bila, prejako je krenulo. Prejako je krenulo sve to i nije imala svoje mjesto u pjesmi. I bolje je što je ispalo niz polje vjetar miriše, la 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 la. I onda tek dođe Lejla, zar bi mogla ti drugog voljeti, i onda ti da to neki smisao. A ako ti prije predjela staviš jelo, onda i tako se i pjesme prave. I onda smo mi odlučili, hajde, bolje nam je da ovaj stih ostavimo za neku drugu priliku. I prošla je godina i druga i treća i ta prilika se pojavila u pjesmi Halda Bešlića. I Miljacka je isto tako ispala mnogo popularna, hit isto, i glavna pesma po kafеани. Tako, tako. Рековте песната Лела како да ги спои некако сите да се радува што ќе победи, што Босна и Херцеговина доби добар пласман, имаше добар пласман на тој Евросонг. Меѓутоа, еве да ве вратам малку назад. Како вие го надминавте распаѓањето на Југославија и како сепак и после распадот на Југославија повторно успеавте да одржате својата популарност? Pa zato što mislim da generalno popularnost je građena na nivou regije i Jugoslavije, tako da je i ostala. Znači, ja sam sve što sam napravio sam u doba Jugoslavije i onda je to i dan danas i omladina koja i nije bila u tom dobu na neki način prenosi taj retro. I tako da i ja kad dođem na neki trg i na neki koncert vidim, što mi je najveća pohvala, vidim ti par generacija u publici. Tako da roditelji su prenosili na djecu, djeca sad to vole i tako. To je to. На 16. јануари ќе полните 60 години? Pa ulazim. Така доаѓа некако. Улазим уже. Не изгледате за таа возраст. Која е тајната на добриот изглед? Сосема за крај. Pa nemam ja to. Генетика или посебно спортувате, внимавате? Vidite, to je pitanje koje svakom postavlja. Ali to je stvar ukusa kako ko izgleda i ako ima neke formule u genetici. Ja ne mogu reći sada da izbjegavam neke stvari. Така. Nisam neki atletičar, nisam neki gimnastičar, volim šetati. Ne pijem previše, ne pušim previše, ali sve pomalo radim. Tako da nije da je to sada neko čuvanje ili kao ne jedem. Veliki sam obrnuto, veliki sam gurman i volim pojest, volim sjest sa prijateljima, ne čuvam se ono što kažem. Имате некој омилен специјалитет еве од македонската кујна, да речеме, од Македонија што Немам sve. Состема за крај, откако ќе заминете од Скопје, имате новогодишен настап во Будва. Da, imam Budva u Trebinje, pa Budva, pa imam u Doboju koncert za 2 dana. Pa eto tako ima, svira se stalno. Ви благодарам што бевте гостин во студијата. Meni isto bilo drago, hvala vam puno i nadam se da će biti večeras magično. Вечер ќе биде магичен, се надевам дека ќе имате и концерт во Скопје, дека тој концерт што го најавивте на пролет, дека ќе... To je stvar skoro dogovorena i mislim da će proljeće biti u znaku tih koncerata Hari Matahari. Благодарам уште еднаш. Hvala vam puno.